Ondel-ondel lagi banyak duit nih. Tuh lihat, banyak kan? Ondel-ondel tadi dikasih duit sama babe ondel-ondel. Ondel-ondel mau traktir temen ondel-ondel ah. Teman-teman, sini. Aye lagi punya banyak duit nih. Teman-teman, sini. Ye, asik. Kita mau ditraktir. Yuk kita ke sana yuk. Aye lagi punya banyak duit nih. Kita jajan yuk. Kita mau jajan apaan? Apaan ya? Es krim, es krim. Es krim, es krim. Itu ada tukang es krim tuh. Kita beli es krim aja yuk. Ayo. Asik makan es krim. Bang, es krim bang. Bang, sini. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Sini bang, mau beli es krim bang. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Mau es krim rasa apa? Saya coklat ya bang. Saya rasa vanila ya bang. Saya rasa stroberi ya bang. Oke, ini es krimnya ya. Terima kasih ya bang. Ini duitnya bang. Oke, terima kasih. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Kita makan yuk es krimnya. Tapi jangan lupa baca doa dulu yuk. Ayo. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam 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 nyam. Enak kan teman-teman es krimnya? Enak banget. Kita habisin yuk. Nyam 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 nyam.